Abisha for ma munyina kwaba enda so yasa na hie biem bosumi we ne de to so aduonu mienu ye de hye mo ase se eda no ye na ahema no mu da enne na ahema no mu no atete onuane ama ye hunu se de tete ho no ete ene se de ne ba nyina ha tie kane no na ye didi yie na so nda bibi nti enne obi di apeprensa obi di die huo obi di ofam obi di akapintin nuane ni nyina asofo ba ebinum kura se ya ba efo nuane nda ye hye na nanom ahema no mu ye aduan da bia me ka hye se me ahema no mu hie ya na omudin die ana mpese o mu ana ebo miden edi kofi ka dan ma ada ma me wakwa aba ba cho me jo aha ye nyansa poso titi obi kire so the kingdom of asante so ye som sante hene na ma ba cho udin me pa cho ye fra me oba pani obokuya afla kuma a me firi asante achim dwansa me pa cho me gina ho ma dwansa man he ne hema di dwansa ye oman hema atena ye me pa cho me ye dwansa man he ni fa hema na ye se mento aso ye se ye be ye apiti ene ofam etimi pa cho me ni wo mu di kan aba apiti no ana ye to ewo mensa nifa so ahei na apiti ye de kokko ebro sam akwele sam ana ye de ye de amaku na ma to boss apiti no ye de body abre ye de ebro sam ebro no ya po ho ana me pa cho de ye po ho ha na ya de sam na ya yam ni sam no se de ka kwele no aha ana de bio ana enwo ana kakaduro ameko twintia wo jene sa na emai ana ye de fra hwentia no oyade bi a wo wade mu a eye ba wo ma ne do so wade mu a na ye nwon eti enam sa de we de ye mfa hwentia enye eti ye di akakaduro jene ana ameko ana ye yam ne ye de afra kokko no na ye de ngono aguso na wa start se o tete egu anwono mu na odi guja so se de ye tutun na madama o kan wono mu ebinum behu na anwono mo no eye ahaban kane tete ho no enu ne de ton mo de ton wache by ade we ne de ye ntimi fa wroba se de ne ye use wroba na ye de ye no we wo de to wroba mu a entimi emfa enti anwono mo anase bode ahaban ankasa ana ye de etoton apiti no eti ebebe no obedandan no oja ne so sa eja no wase no no odandan no na etoton enti ebebe no na ayi shape no ye free ho no apiti no ye de ahaban no bi bode ahaban ni bi asamo ase kokko no a ye de ye apiti no enu ane de ye ofam no na enu a ye de ye ofam no esosono ye kakra ewo mu ne se ye de amako kakaduro jende no ene nwo no enso na ye de efra sa apiti no na apiti no ade no de ye ti ni nyina gu ade ba akum eti we na esija so no ensuo gu ase ese de be ya na ma ye se de wo ma so no na menhwe ensuo egu ase ese ye bebo ma ensuo no egu ase no ehuro no na ebe no enti na ye dija ni bi nso egu soro eti ase de no ebe no na esoro de no nso ebe eti bedu se ensuo na wase ni nyina ba wie no ensuo ni nyina ba wie flase na start se edudo eti edudo no na esoro de no nso edudo se de ebebe no na shape no ayi na madama aduane we twansa fo nko an na edi ana obi edi me pa cho aduane we obi atimidi aduane we ye ton ye kuro mo ba ho a Mrs. Apani na eye ande na djuma oye buru fie be bebre na djuma oye ni da bia na no pasa me obeba dwansa na watoto na egusu se ya ye kwafuo mu na ye toko obi ti fie a na wo to na odi kofie ni wakodi eti anu de ye na ofa mo na de wo pese first no na ye wo ayi wo ho a ne ye titi gumu na chansen te se pano ye no mde to pano ye de to pano nketwa na wom
na yaye ba se we no yaye ni sei no wuyi to hɔ a na watwitwa ba se we ni ton no nhyɛ da nyɛ ayi sɛ epiti ni de ye ton a de bia wo badwansa de bia wo badwansa bia de kwasi ada na hima mabusa sɛ aduane we mu ko mu nko ana ye gina wo se da bibia di bi na me ba nipa bi break se bia abofra adantemo oba panyin bema panyin etimidi me pa chow aduane bi a amekọ na ye ka no eno so saa eti akwala akra hye wachi a obetimi abu bi ahye ne nsa na odi bibi eni mpani di akwala di obema di oba di enchiri hwe ebuja for edom nyina se aka hyem se ne de ekoso ha se bia de bebre bu ye fi ha se ni yakoba bi for be hu se na aguna hema wo ho ye ko ni ato no nso ye no nso kwa kudi nkomo aha na ma miti dia me pa chow on say ase aha obi a eyusu cropot ba ye nkwa ya soja yes die enti ama ye ya soja no epiti no toto wo cropot so a emfimfin nkwa na beben okay Vilo se we egu anu ni nyina enti eja no efa anu ni nyina enti order ne no na emfimfin de no ekwa no na emfimfin de no na ekwa no na chese enu nti ana ama ye nko a ya soja ewa ha the best traditions goes on the busia for yes sorry if ya say ni yakoba bi foforo ye bekoso bia ye de bremo aha nya support da bia me ka jose yes ane ne badwemba titi obi kire titi obi ka bidin ya de kofi kakari